Bonjour et bienvenue. Добър ден и добре дойдохте. Аз съм Ленче Димшовска, наставник по французски язик в основното училище Славей Кларсово, село Подмочени Рейса. Цели на днешния час ни бидат учениците преко квиз да ги систематизират и проверят своите знания, повързани с изученият вокабулар за животната средина. Ќе ни биде потребно une feuille, un crayon, ливче и молив, bonne réponse, добър отговор, un point par bonne réponse, по един поин ќе добивате за всеки точен отговор и накрай calculer les points obtenus, ќе трябва да си ги пресметате добиените поени. Со среќа да започнеме. Que signifie le mot poubelle? Торба, канта за отпадок, кеса. Точният отговор не е канта за отпадок. Que jetons-nous dans la poubelle bleue? Plastique, déchets organiques, papier. Papier е точният отговор. Que jetons-nous dans la poubelle verte? Vert, papier, plastique. Точният отговор ни е vert. Que jetons-nous dans la poubelle jaune? Déchets organiques, plastique, vert. Точният отговор ни е пластик. Où jetons-nous cette boîte? Dans la poubelle jaune, dans la poubelle verte, dans la poubelle bleue. Dans la poubelle jaune е точният отговор. Où jetons-nous ce livre? Dans la poubelle jaune, dans la poubelle bleue, dans la poubelle verte. Точният отговор ни е dans la poubelle bleue. Que signifie le verbe protéger? Загадува, защитува, произведува. Точният отговор ни е защитува. Qu'est-ce que le recyclage? Brûler de vieilles choses objets, production de nouvelles choses objets à partir d'anciens, jeter de vieilles choses objets. Точният отговор ни е production de nouvelles choses objets à partir d'anciens. Pour protéger l'environnement, il faut utiliser des énergies renouvelables, polluer l'air, jeter les ordures sur la plage, dans la mer, dans les jardins, dans les forêts, dans les rivières. Точният отговор ни е utiliser des énergies renouvelables. Qu'est-ce que l'énergie renouvelable? Source d'énergie fossile, source d'énergie fissile, source d'énergie naturelle qui est considérée comme inépuisable. Точният отговор ни е source d'énergie naturelle qui est considérée comme inépuisable. Combien de types d'énergie renouvelable existent-ils? 3, 5, 7. Точният отговор ни е 5. De quoi est fait l'énergie hydraulique? De la lumière, du vent, de l'eau. Точният отговор ни е de l'eau. De quoi est fait l'énergie photovoltaïque? De la biomasse, du soleil, de la lumière. Точният отговор ни е de la lumière. De quoi est fait l'énergie éolienne? De la lumière, du vent, de l'eau. Точният отговор ни е du vent.
Est-ce qu'il faut réduire les pollutions? Oui, non, parfois. Oui. Est-ce qu'il faut détruire les forêts? Oui, non, parfois. Точният отговор nie, non. Quel verbe correspond de l'action suivante? Recycler, trier, jeter. Отговорът ни е recycler. Quel verbe correspond de l'action suivante? Ramasser, nettoyer, polluer. Отговорът ни е polluer. Quel verbe correspond de l'action suivante? Couper, nettoyer, toucher. Точният отговор е nettoyer. Следно тук ќе треба да ги прочитаме трите текстови, потоа да одговориме на прашањата. Првиот текст ни е: La pollution, de quoi s'agit-il? Lorsque les gens pensent à la pollution, ils pensent aux déchets solides. Mais il existe d'autres pollutions comme la pollution atmosphérique et la pollution des eaux. Значи, кога луѓето мислат на загадувањето, тие мислат на цврстите отпадоци. Но исто постојат и други загадувања, како што е загадувањето на атмосферата и загадувањето на водата. Вториот текст, la pollution atmosphérique. En général, ce sont les industries et les systèmes de transport qui produisent la majorité de la pollution atmosphérique à cause des gaz qu'ils rejettent dans l'environnement. L'air est tellement sale qu'il devient toxique pour la santé des hommes, des animaux et des plantes. Значи, покрај вообичаено индустриите и транспортот го произведуваат најголемото загадување во атмосферата како последица на нивните отрови кои што ги испуштаат во околината. Воздухот е толку загаден, кој што станува и токсичен за здравјето на луѓето, на животните и на растенијата. La pollution des eaux. En plus de l'air propre, nous avons besoin de eau propre pour vivre. Or, nous polluons notre atmosphère. Pendant qu'un fleuve se dirige vers l'océan, les produits chimiques comme les pesticides et les engrais peuvent se jeter dans la mer. Mais aussi l'huile et le pétrole sont aussi une pollution très dangereuse. Par conséquent, un renversement d'un bateau ou d'un pétrolier en mer е très grave pour le poison et les ozons. Значи, покрај чистиот воздух, ние имаме потреба исто чиста вода за да живееме. Ние загадуваме, во секој случај, нашата атмосфера. Кога реката се слева кон океаните, хемикалиите од пестициди и другите отпадоци исто одат во морињата. Но исто и маслото и нафтата се многу опасни за загадувањето. Како последица на тоа или пример е да исто и бродовите и танкерите во морето се многу опасни за рибите и за птиците. Тука во вежба ќе треба да одговараме со vrai точно или фо грешно. Првото прашање. Le texte parle de pollution. Точниот одговор не е vrai. Les systèmes de transport ne polluent pas l'atmosphère. Овде одговорот ќе ни биде vrai или фо. Тук отговорът ќе ни биде фо. L'air pollué est toxique pour la santé. Така, vrai. Les fleuves sont pollués par des produits chimiques. Vrai. Les océans ne sont pas pollués par les fleuves. Faux. Le renversement d'un bateau a de graves conséquences. Vrai. C'est fini. Доколку вие имате поени од 0 до 15, значи ќе треба ревизе да повторите. Доколку имате од 15 до 20, тоа е bien, добро. А доколку имате од 20 до 25, тоа е très bien, односно многу добро. Браво! Merci de votre attention. Restez chez vous et apprenez le français. Au revoir.